Kini kedai ke All India Radio Shillong ke kubur ban pulih de ilu setas im. Kini kilong kimat bakong sam jung ke kubur. Ke India ke don ya ke sarkar ke ban scam ke bom shifting bat ke baklan ke batrai na ke benta ban wanra ya ke roi ke par bat ke bahaka miat jung kari. Ong ke President Draupadi Murmu. Ke jinglik thap kerteng ki kertong na ke benta ki election sa ke yang darbar thawan ke Meghalaya bat Nagaland kala sedang nin ke sengi. Bat ke Assam kala depan penkret nak kebentaban penlong ya ke jingalang beningkong jong ke Sustainable Financial Working Group hapok ke G20 jong ke India Presidency ha Guwahati. Ka President Draupadi Murmu nin ke sengi kala krensyai bak India ke don ya ke sarkar ke banet scam ke bom shepting bat ke baklan ke batrai nak kebentaban wanra ya ke roi ke par bat ke bahaka miat jong kari. Kalau ong bagi jingya kun ban penduk pendam ya ki kam syirkai jeng kiri king atyar ya ki jingtur persyak bian hau line of control but line of actual control ke jing pendam ya ke artikel les pak nyopau bat ke triple talak kilong kinuksa bapausa jeng ke sarkar ke baklan. Haba ajingkran ha ke jingya syong dorbar jong baro atli ki yang dorbar thawan kari ha Central Hall ke President kal ong ba kari menta ka don ya ke sarkar ke baburom mi ki bahong bat train na ke benta ban weng ya ki jing e jong kinong rem. Ke jinglet thap kerteng na ke benta ki election sa ke yang dorbar thawan ke Meghalaya kala sedang nin ke sengi bat kan kut ha ke hinyo tarik menta ubnai. Ke jing bisyar benya ikikot kisla kan long ha ke pra tarik menta ubnai bat ka tarik bakat du ban weng kerteng na ke jing yakun kan long ha ke shipho tarik menta ubnai. Ka kertong jong ke NPP na ka East Shillong constituency ka kong Amparin Lingdo bat ka kong Jasmine Lingdo na nong thamai kila let thap kerteng ha Shillong. Ukertong Shimet jong ke Maliam constituency uba pensyai Manix Imru ulalit thap kerteng nin ke sengi. Kejing thap vote hak jalam Meghalaya kan long hak arpo nyo tarik menta ubnai bat kejing nyo yaki vote kan long hak ar tarik uluber. Kinong thap vote ki badon ha Meghalaya kilong baro arpo we lak nri po we hajar sispa arpo khandai ngut. Prapo we hajar sau spa lai pulai ngut kidai ki badang syak kan thup thamai hak thup kerteng kinong thap vote. Chief Electoral Officer uba FR Karkongor ulong balabo sispa arpo perton kisipai pahra ke CAPF na kebentak election banwan. Shushu ula pentip bakidon baro lai haja sauspa prapo artli ke jagat vote hakeleng ke jela bat sanpo na ke sispa naki kendon ni kelat internet bat ki weipat yaki video kamera. Hanagalan ke jing thap kerteng na kebentak election banjit ikinong mikmat sa kayong dorbar thawan ke jela kala sedang nin ke sengi bat kan kut haka hinyo tarik menta ubnai. Ke jing bisyar benya ikikot kisla kan long haka pra tarik bat ke jing weng kerteng na ke jing yakun kan long haka shipau tarik menta ubnai. Ke jing thap vote haka jela kan long haka arpo hinyo tarik menta ubnai bat ke jing nyaw yaki vote kan long haka ar tarik ulber. Kidon baro kat lai lak kat nyaw hajar hendriu spak lai po ar kinong thap vote haka jela Nagaland. Ha Tripura ke jing thap kerteng jong ki kertong ke biya kun yak election kalakut no haka lak sking ublay haka ba arspa arpo prangut ki kertong kila pendap yak jing le thap kerteng haka te sengi. Ke election haka jela Tripura kan long haka kat nriu tarik menta ubnai rempang. Chief Electoral Officer ke Tripura ukiran gite ulong ba ke jingwan thap kerteng haka lak sking ublay kalong ke babun tam na ki wei pat ki sengi. Ugite ulong ba baro ki bela thap kerteng ki long lais pa san ngun. CEO ulong ru ba arpo san ngut ki nong pet perman ki lapoi haka jela bat ki lapet bha ya ke rukom ya lap election habaro pratali ki district jong ke jela. Da kecing pentrekam ya ke Model Code of Conduct nadu ke sengi belapen benar ya ke tarik ban penlong ya ke election sekayang dobar thawan ke Meghalaya tak hadu pendap ke election bat namar ba kecing let thap kerteng ke sedang nadu ke po khatwei beje menstep hadu lai beje janmit nadu ke lai phuwei tarik ukula lengkot ar hajar ar paulai hadu ke hinyo tarik mentau benai
Rempang arajar arpolai, u district magistrate ke Eastern West Khasi Hills District Mairang, hako hukum balapenmi hakalai puweteri ukulalang kot arajar arpolai, hapo ke section Shispa Saupo Sau CRPC, ulamana ya ke jing penun kampalan ya laiteli kikali, da unu kertong hakapur balik tep kerteng, bat manaru ya ke jingalum briu palat ya ke sangun, hapo Shispa meter nak office jong u district magistrate ke Eastern West Khasi Hills District Mairang. Lapenmi ya kene ko hukum kenang bakan penwet bat pentut ya ke jingyat ki kali hakapor baki kertong ki wan ban thep kerteng. Kene kedai ko All India Radio Shillong kebuan lam syapi ya ke kubor. Ke Assam kaladat ban penkret na kebenta ban penlong ya ke jihalang benengkong jongka Sustainable Financial Working Group SFWG hapok ke G20 jongka India Presidency hal Guwahati halor kapang kawai ke Perthai kawai ke Longying kawai ke Lawai ringkat ke Tin Pira Vasudhaiva Kutumbakam. Kene ke jihalang kan long hak artarik bat laitarik menta ubenai bat kendon kendai posau ngut kinong mi kemat na kiri ki bahap apok ke G20 ki banya shimbenta lemru bat kiri basa khot sungbha bat ki wede ki seng bat senjuk na kaleng kiri. Ke Youth 20 Inception Meeting ru kan long hagwahati haka hinyo bat pratarik menta urempang haka ba anwan shimbenta da arspa san phongut kit khot. Shoshu kendon ru saus pa angut ki samla pule na ki shnat pule baper jong ka Assam ki bana shimbenta hakane ke jialang jong ki samla. Ke Sorkar Assam kala dep ru ban pinbyang na dong shadong na ka benta ka jing pidyang sumphai ki nong ban shimbenta bat ka jing yalam let jong ka shikijaka bapau nam jong ka Assam kum ka Kaziranga National Park ka Pobitora Wildlife Sanctuary ka Gorbhanga Reserve Forest ke Brahmaputra River Island bat ke Brahmaputra Heritage Center. Ya ke Amrit Udyan Harashtrapati Bhavan laple na kebentaki patba nin kesngi ke Presiden Draupadi Murmu kala ai kerteng ya ke per ke badon Rashtrapati Bhavan da ke Amrit Udyan kum kadak ban pensak kan mau ya ke jingdap nyoposan snem ke jingyok laitlu jongkari belatip kum ke Azadi ke Amrit Mahotsav. Kinong wan chungok kai ki laban pit kai ki khat arjat ki sentiu tulip balathung penitenat hakane ke Amrit Udyan. Kene ka kper kan play hadu ka arpon riu tarik umnail ber lait no tang ha ki sngi lat sngi ublay bakin penko yaka. Ya ke Amrit Udyan en play ha ka arpo pratari uluber na benta ki nongrap arpo khandai tarik na benta ki brio badon jingduna ha ki department na benta ki shipai ki paramilitary force bat ki pulit pan ha ka lai po tarik uluber bat na benta ki kenthai kentup iki kenhon yarap lade jong ki kenthai en play ha ka lai po wai tarik uluber. Kiken hon baper jong NSCN kila syakang na kabara ikitiar pen mensau hakapor balong election hakajela ya kanila pen bena da ka ceasefire supervisory board kanang ba enla ban penlong ya ki election kabayat bay ya renti bat ka basuk basan kene ke jengkhang ya ka kenhun NSCN bakimbet bandra ikitiar pen mensau kan trekam na du menta kasngi ka shetarik urempang arhajar arpolai hadu bandadep nyaw ya ki vote jong ki election sakayang dorba thoan ka Nagaland kata ka atari uluber arhajar arpolai. Ka Tribal Painting Camp balapenlong da ka Dr. Ram Dayal Munda Tribal Welfare Research Institute TRI ke Department of Scheduled Tribe, Scheduled Caste, Minority and Other Backward Classes Welfare jong Soka Jharkhand kalalong hakasnong patratu kabachangai arpo pra kilometer na ranchi da kispa ngut kinong drodur bat airong airup na ke kanriu tali ki jalla kari India kile shimbenta hakane ka camp kabala sedang nadu ka arpo pra tari ukolalong kon bat kaban kun hakalai tarik mentau benai. Kijai ben riu lom jong ka than chate la mingi kum kisan thali ki batrai hakik pes la sha ka Assam ki rabha jong ka Assam kum juru na Mizoram Nagaland Arunachal Pradesh Tripura bat Meghalaya kilale ya shimbanta hakane ka Tribal Painting Camp.
Urang helekkai na karibhoy district Francis Makri ulawan Ra'nam ya ke district bat ke jela da ke jingjob jungu hak All India Second Oyana Cup hak ke jing helekkai Kyokushin Karate ke belalong hak Kolkata. Hak ke jingwan paying jungu la pedang buram ya udo President ke Meghalaya Kyokushin Karate Association. Uba Berlin Glen ubalaya ru ya ke jing trai shitom bat jing pendon kam jung Francis ya la kasap hak ke jing helekkai wat laudei ubawan na kalong ying ke padum. Ya ke All India Second Oyana Cup arajar arpulai la penlong dak International Federation of Kyokushin Karate IFKK dak jing temu ban plelat ikisam la ke badan sap akan ke jing lekai bakin pen pa ya la kasap hakiran san ya lekai. Kat tu ko kubor kelakun nak All India Radio Shillong.